Siasa chiandua katika MCA bambunge ya MERU na gavana wa kaunti KAWIRA mwangaza ni gwete mwanki Mathikone jaumo wa baria bakwirire mutinone jwa basi ya skuru yari yaruire kiumia kithiru. MCA baraba gukari Mathikone jajanteri chatigania West ni bameneretie gavana KAWIRA bakiuga ati NAKUBAGIRA atongeria bangi NTHONI bakiuga NIBO ETAGA MBIRWA. Akiaria Mathikone ojau na mubunge wa gicigo kiu Daktari John MUTUNGA noretie MCA baba kugwatanira kinyankuru kia kiuga ati MERU ni guchambwa bunene kaunti-ini ingi. Kevin Kimathi na ripoti je. Francis Kanyili atheruno baile kuru kwa muthenya yoruari NTEERE ciatha ukianje kumania mutino yuro yumire NTEERE cia Tharaka angare cukuru yari muthioni okiumia kithiru na kiri kiongwana kia kuru kia mututi gia tongoria mwanya ario mubunge otiani West Daktari John MUTUNGA na MGS bambunge ya kaunti ya MERU bakuhatanirite na kari kiri kuru kia mututi giuju. Mimi pale ambapo nimegongwa pale pabaya sana kwa sababu hizi jamii zote ni majirani zangu hapa. Hata nikawa ninatafuta njia ya kusaidiwa na njia zingine kwa sababu ni lazima niweze kufikia kila mmoja ambaye aliweza kunusurika katika ajali hii. MCS baba mbunge ya kaunti ya MERU baraba ukarikia thoni kiba tongoretwe ni uria imotongorio baraba nini mbunge ni umwende ithile bakitho kangava na Faith KAWIRA mwangaza kumania mieria kerua ba imimeneria buru ebakonia naragwire ma MCS bonthe imbirwa muchungwa wa mutongeria especially urathuri reflection ye baraba muthurite tugwata monkau mutongeria urathuri reflection ya antu baraba thethate kwa tuekende gavana KAWIRA akuwa heshimiwa MCAs baraba onthe bathuri na kura ibabwe imbirwa baraba bathurire nabo imbi abaraba bathurire imbi nabo ende uteko na geruma MCA inya wananchi baraba thurite MCA no barumire oloi uti antu bangi bombo butethia antu betu antu bara bombo kinyarwiro imweshimwa MCA inya bukero naro bocho ngavana inya geta baambirwa utegete nchambe ne kubuambirwa aba akwanda kai nthongu ichi kubuambirwa menyere nibo support muntu ya kaija umete nthu na umkona muntu arumete pastors arumete batiri muntu angaratana akauma unthu ibie tomya kona baka yombirwa na baka yomakatero bonde mwana obu kuona aja akaburitira ngugi ria kwina theri na ria buti kuja buringira ngavana akempe buti umuri na atigire ken kwa ubaringire nimpe bonde bare amwe MP wetu na ringaringiro MP are amwe nikenda tumba kutho twina maendeleo ja mega jetite na mbere ukauga ntabwirire uri ndikiroria kira ntumithe guru nayo kubwira uma bweja gondrima na ari guru ndabure bokara wene bwenu nkauga bwinthe bwite bukaye no ntuntumbo butethia ko ne murungu antumite mbwira karenji asri na ntikuromba apology riko kana eriko kankwenda atongeria mutongeria aegwa kanya gachita kitru number no tukitru number ndategenda igwa 666 na benkoma na nambe ututi umienda turenda MERU gwatanire tumbe gwita bugwega batu twikinya January ito igwa ibo nyinge muno kwa kwarakia reo ndo tukwito kwa ngwataniro ito kuthithia dai tuburite kwitha tukiritangwe todura kenda turitangwe na assurance ira kwenda kwa antu betu barabothe buria na ati ngwe tukarita burabo tutumire kwa bia January ingwena tukathira turi ite kumakane kethira katwa karanthi murungu no akumenya kana thano umoya twakebelo na MERU thena peace lakini no manga twithe twina thiri kuma January kenda turitira antu betu ngwe na miario mutunge koni ntitekano shitita na mbere utamba MERU na uritie MCS bao bambunge oje ya MERU kuatana na urumo burukire wishwira ntaira nikenda mto idhire akagunika borea bobatiri to. Nakushukuru MCS na niwaambie hivi, kaeni pamoja. Yesu alipokuwa akiondoka aliambia wanafunzi wake kaeni pamoja, muwe mnashikilia moja kwa yule mwingine, mufanye pamoja mpaka nitakapowajeleshea yule Roho Mtakatifu aweze kuwapea nguvu. Kwa hivyo sisi nyinyi mko na Roho Mtakatifu tayari, lakini kaeni pamoja, kwa sababu it is important that you charter a course
ile kazi mnafanya sisi tunajua. Nchi yote, Kenya yote inazungumza maneno ya Meru. Tunaomba wa Meru tuwe na matamshi mazuri yatakayofurahisha watu kule wakinena mambo yetu. Na bunge na inyilitia kuria Kristo wamona athinjiri bamurungu weka Meru marombene na inya muno ni NTHONI kaunti ni ubairia NTHONI OBC na inene cia thirikari. Mambo ambayo anataka sisi sote tushughulike, sisi sote tuhusike, sisi sote tufikirie, tuombe Mungu sana. Kesha ukiomba, wakati huu Meru tunahitaji kukesha tukiomba, kwa sababu si mambo ya mchezo. Tunaweza furahisha watu kwa mambo mengi, kutumia maneno mengi, kuwachekesha, lakini si mchezo. Mambo yale yanaendelea Meru, tuombe Mungu sana. Nikiripotera Weru Weekend kuma Tigania West, Bita wa Kelvin Kimathi.